Khovela thi na za asom sari hi NCD natna cancer zunthum lungle thisen zam natna awanga lo omani heng natna omna chanchu zuin tama wangte vaitlawa wangte mom thau thumle al eitam lutuka wangte taksa soi zoi lo le ol lutuka wangte ni heng natna ipumpel theinan zu in lola vaithlau laka filimla I eile ina film khurla taksa soi zoi warla ni 3 minute somli tal ke inkal thimla theile thlai I tambako tuna kanom na hi tlawng lui le helaya water supply ma niloka kan UDNP ministry na lunga zuphum la mun lai ni a kumsang ni som pakua chuan Aizawlah tuna tui kan harsatna hi he project water supply scheme hi a hlotlin chuan tui kan harsatna hi nasataka ziaawm phah tur kan ni dona ni a project minga chu hei augmentation of water supply and construction of 37 MLD capacity water treatment plant tiania tichon hai kapulami hi SIPMIU program director pu valbonga ni ani hian tuna until kalpui turte helai thil vela hi min han thrilanga tichon khula ya khuan hei hnathawh nu ma man rual thil chi hrang na satakin heta tang phai hi chuan lamwal aya thui dei ani tawng chu tiang vela Zawh zet chu ania chungchumin han thil fia don ani engtin nge abultranan ni hian min han thil fianga ti chon kan engineer tenen mun thrang te kan tlawh kulanga kan han bi chiang don ani ole lama me pumano na hei voina hunrim chang tak kan project site te ron tlawh thein hunte min lo sem saka kan lom hle maya kan hriat angin Aizawl hi tui supply vela hian kan hiang thar lei theilawa ama ka lo soi thin to kan project plan le kan implementation in car gap thui lu tuk thin hi tui kan in dai lo na chan ania ngamasum harsatna lampang te po ani theya kumsom ni dana te phase 1 kan tia phase 2 kan ti pa kumsom ni dan do na ni ta mar chai van nei thak tin tun tu ma hi chuan ni kum lama kan in plana kumina kan implement theya na kum lama hian kan zo mai do na zo wang chuan in hemi upturning le implementation hun chung hi kar asat lo wangin tui harsatna hi sukyang turah kan ngaya tin tuna kan tui nei sa hi 34 MLD vel chawania phase 1 le phase 2 kan ti kha tuna mi phase 2 phase 3 Zawh ka hi 37 MLD ani dona ti chuan kumsang ni somthum pathum a kan water supply requirement hi za kan mi thei turah kan ngaya sang ni somthum pathum thleng chuan he scheme hi nia ADB finance le Ministry of Urban Development ina min finance ania 90% le 10% angin government of India le state chu kanin sera ADB ro hi chuan 70% an ron tum ve thung
ti chuan hei tuna kan han omna lai hi water treatment plant mun tur ania khumi thang deuh hlek he mi setlak lui le tlawng lui in fin lai kil taka kwan in tek lai chu siam tur ania maro chu hei akong hi alatlang thachi alawa achan chu lung mun em tin voi ni folte alo ngai le awang khan tlema chuk deuh hlek awang khan kan la zu thleng tha lei theilawa ti chuan hei WTP mun lai hi chu ti hen chhun jan joma hnathawh tur kan in buat saya hei balu te le machinery equipment te polo thleng zela nakum zun thla kha kan tar kan ani wangin chhun jan joma na kan tho hi ngai lo na tin ko pui chung lama khian akina pipeline te kan an ti chho hunah chuan ramriko na tanga kho chung lai pui tlang in kar zong hi mipui tam tak kan la ti boi le do na chung te po chu kan an ril loka amaro chu hei tui harsatna le source dang kan nei lo wangin apam hi angai thin awangin na kira mipui te pon min troi oma kan hmalakna te phur taka min ti lo thlen pui turin ka som bok ani te chuan ti hen mun rang te kan lo kwalanga pipeline phum te pok kan tron to a tin helaya atuak le foundation pump house tu te pok na kan tran to a chu ho chho lampangin kan en chhozel don ania le kha ti kan pu warbong se ong khan amuna kan jukalanga ti chuan mipui na kan hriat non fo tur la chu sak ni som pakua zun thla chuan he project hi Zawh man an tum don ani an lo zo man lo de wani pon kha ka chu thu ran lo ni ta sela kum som panga chung vela hi chu Aizawl tui harsatna hi kan ziaawm phah hle to don ani tuna kan tui nei pi alama hian hei hian min pui dona chu wang chon Aizawl mipui tan chuan nakum zun thla nakum top lama tang chuan hei hi kan ni tina kan tui mamo din hun na tang chuan kan tan tang kai hle don ani balu hi min han heng te hi khoi mi nge ti kha min han soi sak phot ta sela hemi balu ti le man ro ho hi chu silchar atangan la kan ya heng hi balu te hi fai thanga ya tin heng man ro to reng hi tuna hianin zuang tui quality control hian testing kan ti meka independent testing ang do kha kan kalpui mek ani heta tang hian mi kan thil fia don ani mi pui pon chiang zokin he thala ka tang hian kan han soyanga au het ti zong hian o ti hian helai hi tlawng atanga pipe lian local chho kha 711 millimeter ani ya chu mi mang chuan tui kha raw water an te ta hen ron lu tanga ta he cascade aerator ania ta hianin oxygen air om te kha an langa chuan raw water channel an te hen aluang phenga ta hianin helaya aluan hian dilai hemi flash mixer helai muna hianin an damdoi timela khami tuinu helaya atrit na tur kan tia chu poladianga chu kan lo pol nu khan hemi clarificator an tia he a diameter he meter samli paruk hol tlangania heta hian tuinu kan tia kha raw water kharon lu tanga clarifier helai hianan ti photanga chuan a film ho kha helai hianin hi apanga tang hian luang chuak phei lenga ti chuan hemi atang hianin he ta hian filter house a hian lut phei don ta ni filter house kan ti hi filter heta hian bed so ma om dona hemi filter house atang hian athlit film tak kha ti tur ani ya chuanin filter house atanga tui film kal kha hela hianin chemical anti electrochlorinator mangkharin lo pol lenga chumi chu hemi clear water reservoir anti hianin alut lenga hemi clear water reservoir atang hi chuan pamin khita intermediate pumping station kan ti khan apap tui fi makha apam chodon tani 37 mld kan ti kha ti chuan hei hi back wash tengane ta filter alo balapianga tui filter vasil faina tur khane ta hei khulai khan kan enanga kina po hei 400 kl anti ta liter no lidong vel ta ti chuan khami filter ina tui chi aron ti ho kha helai hianin back wash recirculation saman ti ta
atui kha pai ral mai lo khan heta hen lo thifim lenga chumi a film chu hela hian da lut lenga clarificator tho hian a ek siak tak tak kan ti ho khang ho kha helama hianin aron chaudon sluts antita sluts collection samantita ta hianin atui ek sia ho kharon chho lenga chumi chu ta treatment ten ti la nu khan chu po chu het la khan la da le tun ta ni khamia hemi clarificator a lei bal at a balas sluts ho le khatiang ho zong kha helai hianin sluts conditioning samantita ta hianin anran da lenga chumi nuwa chuan hemi hela hian a sluts kha treatment pe ka le dona somni pangana sluts thiken ran ta a bol lo tamber ho kha luya pai mai lo khan hela hianin kan lo siam lo process lenga chumi nuwa chuan helai hianin a cake kan ti me centrifuge ka tiang kha lei thlawng kha tiang kha ron chuak le don ta ni te chuan atui hrim kha waste lovin le a bol lo khami tuya bol lo nu ho kha luya pai me lo khan hela hian song bol chum zel tu ta ni chu hemi plan lian ho 30 ml di chin a hi chun khang kha ti ngai to chin ani wang khan hi kan tuna kan project a hen kan kalpui tel don ni le ti khan chuan hela hianin khang power substation kan ti kha om don ta hi hianin project hianin substation ya keng tela hemi power amamo te hen khol zong tinun na tur kha kan keng tel hela hian amhuna thula khon kan in kom hunga kha kan unit helai bi ka om tur ho lian zul te chu ni ti chuan hei hela hian mipui na kan hriat zawna na SIPMIU kha helai hi chuan in a client kan ni ta a ti chuan hemi project supervision minti sector hian consultant kan ne a chu GKW consult an ni hi hela hian staff ten an om ve a chuan a contractor hi eco protection AV Rambambu joint venture Chennai ti khan ni a Aizawlah zirna le chan sang awangin Aizawlah mitam tak kanin beng bel zela mihring kan pun zela wangin atira greater Aizawl water supply scheme in achom thei chin tur ai tam khopuya mihring kan umta kum sang zakua somriat pariata din greater Aizawl water supply scheme kha mi nuai khatle sing ruk chom thei tur chut ni in kum som panga chunga tan roman ania mi nuai khatle sing ruk tana roman ni ma se mi sing riat chom thei tur pe ania sarkar sum harsat wangte central lam atanga duang to ka thil akal lo wangte niat soi ania atira roman anga akal thei lo ba ka anu kum saria project hi tho chunjom le beisei ni ma se anu kum som ni nu kum sang ni pareta khan tho chunjom thei ani chawa he project chunjom le ani lai khan Aizawlah mipui nuai thum chuang kan der to sia project pe ani nu le ataka tho inkar arei lutuk awangin Aizawl khopuya tui harsatna anasat zual phah ta ti in asoi thayang hetiang hi kan din mun ani awangin kumsang ni sompariata hian Aizawl mipui ni tinakan tui mamo 54.63 million litre per day ani lain 34.8 million litre per day chok kan nei ta sia Aizawl mipui ten kan tui mamo ang kan mulo na hi 19.83 million litre per day zet ani tina ani heti hi kan din mun nani awangin tuna project kallai kumsang ni som pakua zun tha zo man turah beisei augmentation of water supply and construction of 37 mld water treatment plant for Aizawl phase 3 hi nghahhlelhawm tak zet ani tuna project kalpui mek hi April sang ni som pasari atangkhan hnathawh tran ni in lei an che khok tana SIPMIU Mizoram in nan thodan hi Asian Development Bank le Ministry of Housing and Urban Affairs chuan kum khata voini ron endikin quarterly progress review meeting po an nei pui thina SIPMIU Mizoram hian phase masalama nan tho that awangin sumpo andong thalea phase 3 kalpui tantira hian ministry lampoin ruamanna aron siampui hial ani kan tui khami ronkal raw water kan ti lo pol tu tur PSC kan ti te khang lo pol tu tur kha ta hian lai hian om dona chuan khi lai kilami khi
raw water tak lo lu na tur kan ti cascade aerator lo lu ma sat ber na tur khan ta ni ti chuan hemi cascade aerator atang hian in raw water channel a hen a luang thang ata hian khan sola chuan flash mixer kan ti kha om ta chu chuan chumi zo chuan khulaya tuna an lai mek na hun khu clarificator tur ni ta khwadin chemical pol to kharin mongchagin tui kha a in treat anga a bol hlo zola kha khuda khon atla ma saphot don ani chuan chumia a film a chunglang film ho kha khuta filter ho salu tur kan ti khan ta mun zau tok tak lai me kan ya jcb te hian nan thok char mai so lai pia po son thok ta ti chuan hei helai zau tak hi enge ni mol theyong ber kham ni han fil fiale ta sela hei thelai tuinu dam doi pol to kan ti lo lu na tur khan ta hian in a bal zual pui a kha a in thlifi manga chuan khamye in thlifim to kha khulai filter ho salut to mai tur khan ta ni ti khan all sam zong sei ma yang pizem lien ber tur na khan ni me ti ro hei hi meter somli paruk hol tang tur ani a chun athuk lam hi atui dep kan ti china kha meter thum tur ani thuk vak don mo thuk lam ta ama helai tak atui kan ti bik an lo na kha chu thuk lawa ama ro chu helaya central shaft kan ti daron chuna tur tak kha chu meter ruk vel bor a juk om de yang heti lai khu jcb na lo thok bu ba ya khu nge ni mun thuma te khuar ti kan huang mai khu ni a enge ni hei hi al man ni dan tur le hei hi filter house atlit film na mun tur taka khani ta tunan lai a khu chu abang foundation tur lai ania hei hi tin art work china hi chu ti khianin kalpui chawmo mo pani dona filter house len zawng hi meter somnga dung ani dona chuna wang hi meter som pasari turani ti khan heta hianin bed som om dona bed pakhat kanan ti hi hetia filter unit ina tuin filter lai khan 4 ml kan ti ta noi somli ang kha khati ang kha filter charger dona ni litre mo ti chuan helai bor hi engti tang hei hin an thotan hei hi hemi tak hi chu nimin pia timela khata tanga hemi bultan hi leveling dwell kan ti tan hi chu array deuh to hemi setting han ti le a thuk zong tur te hi fel fai da rom bana ngai awang hian a thuk zong te ang te khang han survey te kha alanga ya khang kha kan ti fela nimin pia vela tang khan hei tak a foundation tur chan lai tang to april 30 vel mo april 30 vel chak lam hang kalta hi tuna hi kong zawang reng do om ta helai chak lam vela hi nakina engting e room han nan nei ti te kamin han fil puzzle sela kalpa in hei hi tuna filter house sira hian kalkong lian meter ngat zaw kha aran omanga heng nakin nuwa hemi lai mun an thok le khang ato tu te le ngamo han motor mo khatiang parking bay ang tur te kha siam tuman heng lai hian chak lam pang hi alla ya hi in zo thoka tomi a ko pang lam hi a ko pang lam ka tura hi chu meter nga kong tura ni wang khan kan du tok ke tu china he chuan adang bak han nek ngai ani to lowang hela ya kan ban phun chinang velang hi kan ti chuan a mun mar hrim hrim hi tin zaw te hian om ta in lai zo hrim hrim tomi a tu lang chi hi chu kan tiam ma ro he lam panga 132 kV substation power substation turah hi chu man la lo ti la ri lo wa lai ganan en lai bor vela hian 132 kha substation kV substation kha om vele don ni ki tuna hian na thok tu te an ri na mun te ni a lai bor vel hian an nor phei le ngana kin a chuan helama hian
kalkulang khula kon hnathawh lian deuh mai alo om ba pump house ber oh pump house ber pump house lian ber lai turah kha ani Aizawl khop maya hei mi zo pa hriat thiam thei dan tur chuan meter so tilai atira kan om at na atrang khan teila meter za achuang dei toina rinomani meter za somvel zetani toina rinoma lai kha chuting khop chuan alian don ni wang lam tak po hi meter somli borvel te anianga mun Zawh le lian tak turani hei hian kan Aizawl khopui hi nakum sangni som pakua zun thavel kum top lamit ti tang zun tha kha zo tum mani a hatinga khan zo man lo palte po thi lom the ani a engpo ni sela he na hi hei thok tu pon taman thok mup maya tho zo ani hun tur hi Aizawl khopui tan chuan ngahlelhawm hle ani tui harsatna Tlawng lama tang pon khopui ate kan zina tui harsatna kha kan tur ve vek thowa un tang pon ti chuan helai hi pump house mo tuna vai ho hemi an hnathawh na lai hi clear water reservoir kan ti ta hei hi tui thet fim vek to treat vek to in tlak to kha ta hen an ron filter house atang haron chu thlanga ti chuan helai hi hei hi tuna hianin na hi tran mai thei to turin PCC foundation level chin kha chu kan zo to a hei hi litre nuai som pariat sing sari sanga vel dong turang ani tikhian tu achot om dan tur hi tikhian tu na om dan khi ani don ti nami hei hi achak zo ka khi asam teng ki pang ayang ka ni ta tela khan pa lai khor hi asam tur lai pamina an hi pa an dot na lai tur bik a hian an dot don ta 7 million pam lian ho khan mo lai kha tuna hena PCC chin timela a concrete lati ma RCC lati ma a bottom level turang kha an khoi me ka ni pumping station ani hei tuna kan hmuang hian heteng hi om dan tur te chu ani a chuan nala tran chi lo ni a helai taka hi chu khi lai mun pui atang han kan han tlan kul ta hei kong te pol lai thar ania a kong ai chuna kina kan soyanga ti chuan pudaniala ania hei kan engineer ania ni hian min thil fi lenga helai kan han mulai taka khu lai mi khu setlak lui ni china kan han soilai kha ni ta ni setlak lui lai kha ni ta khu ti chuan pudaniala min han thil fi sela engting ne helai important tu lai kha ni hei tun kan project kan van in mai chu a road works thleng hian in ADB hian in fund himin pevek meya hetiang hian in water treatment plant a hian in road works thlenga cover hi ala om ngai love tila kan soi sual tamin karing lova tun tuma hian in black topping thleng in a road works kan khoi thei dona ti chuan tuna kan muang hian hei a kong po hi WTP khachu kan thleng thato a I luang mola tang khan chuan WTP tanga a intake pan na tur hi tuna hian in khoi mek ania amaro chu kham cheng chia le chhor do te kan baltlang to wang hian in na hi a hau taka a man mo lei thei lowa ti hian jack oil om na tur hi kan thleng tha trap to tun tha chung chuan mu mal deuh leka kan thlen thak to kan ringa ti chuan akong he project ina kentel pumpui hi metaling tenen 6 km hi he metaling thlengin he project hena kengtel ngal veka khoi tangin I hemi khoi tanga te tunge 6 km chu helaya tanga RTP picnic spot hita industrial growth center khilai mi thleng khianin metaling nen kan khoi chhovek don ani ti chuan kong bi khi company dang an niam
a project pum hi company pakhat eco protection kan ti khan an khoi veka chuan hei helai kho e khot chunga mi aram paltlang tur ho poi hei lomam khop meya I nge zangna dom na tel lovin in hong takin no objection te min pe veka tikhanin anmani rampo na sa takin hei kan chila kan kal tanga Aizawl mipui na lok taka thok tu te zinga ni po hian telani tika kan thria ta tha chu ram kho Tlawng chu tu nge he tan thil khuwa tangte luang muala tangte aram nei tu te chumi sang hun sang an ni ome chu akong kal tlang nan hian phat takin hela hianin Aizawl mipui tan hianin an rampo an hlana ni tikha kan soitel do ani kong lai na hi compensation a hian Mizo mipui hi kan boi em ani politics zong pon chanchin ngai nom tak atama hetiang kong kilometer rukvel zetmi an ram sa thak phala engma man nge ni beisei lawa tan thil mipui te luang mol mipui te mun sang ram nei tu te zawngin na kha ting thil in lo pe akha hei hi chu aro pui kan te ni in chunga po alom thu kan han soi ve ringot du ni hetiang hi mi en ton tlak in nia mun sang compensation wa kan buai na sajia te na thok lei thei lo kan omdan te kan ngai tu in hetianga ram in lo sa thak ti rahi Aizawl mipui le Mizoram mipui ta na in thil phal na hi alu le do na ni ti la kha kan soi bel ve cha ka ni le ti chuan khulai khon na toy te kan chuk le anga nei kong lai le hel khuti lai bor a tlong lui lai te po chu tlem kan zu en le do na ni le kan han chuk le ta rama ka kal thei chin jong chu helai hi ni deu to mai a thlang helai sir ve lei chu kham tak ni to cheng che tak ni to a kong lai po hi hau tak le don mai a ti hian tuna kan omna tang hian ti hian an lai thla do na khu lai khon ti khona kualanga ta tang khan khu mi kan ma zon ve la khon ain thlep lenga khu ta khan a hip don ta ni tui hip na tui a juk po na tur la kha ani a tuna khu chon khu tui po tam lo wa amaro chu akong lai hi chu ti en mai hi chon la hau tak le do na ni heta tang po hian hei helai han lak niam ringot po hi tian lan niam anga thlep kual zela la kal le tur ani a na chu la hau tak ala tam hle do na chu ti rol chon na kum zun thla zo tu man nia engang takin nge mi pui pon tian thiat pui zel tai la an nakal la en na tho tron tir chaw tang hian Aizawl mi pui le Mizoram mi pui ta na tangkai tak na tur ani awangin hun harsa le rual rem lo tak te po hian ti hian tranan han khon man la zel ani ti la kha kan kal thei top chin lai chu hela hi ani ri ni Central Atanga Asian Development Bank paisa Northeast State pangain andon hi avain vaibel chesang kha zathum somkua point paruk pali ania Aizawl tan vaibel che zathum somthum point pasari ruamhan ani thung he project hi tumthuma then ni in project masaber project 1 hi vaibel che somthum pasari point pani sen ni in zun sang ni som pani khan zo turania North East State panga te chuan anna anzo vek phot zel anga ilain state dangin anzo harrawangin tumthum posei ania Mizoram chuan zo hun turati zun sang ni som pani ma hian anzo man thung ani India Marchak State zinga Tripura Mizoram Sikkim Nagaland le Meghalaya te hi he project dong tu te ania heng state zinga hian Mizoram le Tripura ti lo te chuan an project masalam an tho that lo awangin poisa hi an don chun zom to lo ani project tru hi zun sang ni som pariat a khan zo tur ni in Mizoram tan hian vaibel cheza somnga pakhat ruaman ania zun sang ni som pakwa thleng po sei ani vele thunga Mizoram chuan na tho that awangin project tru akalai mek hian project 3 hi ADB atanga thole ngal phal ani awangin kum sang ni som pasari April atangin thole ngal ani a chu tuna kan soi mek phase 3 te kan an soi mai hi ani a
Mizoram tana phase 3B ka sumruam hanzat hi avain vaibel chaza somli pakhat point somriam to sari zet ani le tuna kanom na hi hey setlak lui lai taka chun ta ni hanti la asiran ni chu setlak lui ka helai hi ni a khu khumi kan mu lai khu ni a chak sira hian tin kong kha kalta a ti chuan hei tuna kan omna Zawh lai hi setlak lui he lampang e kongpui ni lo a main road kongpui pa ngai tu lai khan ta ni nimin pia atang kharin bul kan han tana coal welding machine kan ti te le heng a thu lang te kan rom han fel to ti chuan hei tuna hianin setlak lui kamatang hian tiang kan tran thlanga tuna kan pai phum tur hi kan sei tong khan 711 diameter ania hemi pipe hi khuta heta tanga meter zasari vel bor thleng hi 8.7 meter thick ania cha zong pipe cha zong hi chuan a thang le khon khami WTP nai le zola kha chuanin aya cha le chong 10.31 khanin a chun zom thadona chumi om je chu helaya tui pressure sang tak SARS khatiang atanga kan chuta i pipe thickness amamo za ta kha khulama chuan a cha to non ta tina pipe hi sang kha engza tu le chi thum kan nei a raw water a khon 7.1 mm thickness ani dona te chuan raw water bi kha chu meter za thum som nga velanga thuiani a te chuan a bikin pam omna mun helai le kita intermediate pumping station bul km khat pamatanga km khata hla angvel zela kha 10.3 acha kha omanga abak jong chu 8.7 in azui chhovek don ani kha kan pipe hi API spiral well kan ta API grade ani a X52 anti big khera grade a hian chu American Petroleum Institute grade unpack dan ani hemi a pipe phum na hi chu alen dan zong a phum na tur lei len zong hi chu du zak khan mai tro 1.5 vel ang bor ania azaw zong hi ate du to ka pipe te lo len awang han chen na tur le 3 meter ni athuk tur meter ni vel bor 1.7 atanga 2 meter ang vel a chunglama pipe chunglama hena lo bera khason kan ti ta at khason khap mi kha meter khat vel ang turangin leia kha kan hisapa chumi chu engamo traffic lot te khatiang lo khan khami lo pipe direct azu ti lo na ta na lo veng tu tur khason ang khani at khason tur ti chuan khu JP ti te khu ka hmuwa khu ange chu a pipe company en lo na tur siam tu company ne hi at compactor an tia lei han ti muk na tur han loose de wala pala an den muk na tur ani ti chuan hei a pipe chu hei ni ta ni hei hi tuna kan phase 3 tur pipe chu ni ta ni hei a chalam po hi tiang vel hi ni a hei cha dana po hi chuan a len zong po hi hei a chunga hen ka dar ka ban hi aleng ani ka ban hi leng tok vel chi ni mol takin in thil fela chu tiang vel lian chu ni fit thum atling lo de ti vel ni fit ni le chan vel ne nga nimin atang mai khan welding hi kan han te trana pipe zom pipe phum tura welding tura hi pipe pakhat hi meter ru ka sei ni a factory a hianin meter som pani ang hian an ti thina asan dat pangai chuan amar chu kan ramte atlang ching sita wang hian meter ruk hi phur then thei to kan ngai awang khan meter ruk ka han bun tira ti chuan a pipe hi atuek lo nan hian hemi primer an ti ang khan ron coat sa tin abaka chuan khuta factory tanga ron ti khan achung hi grid sandblasting an tia atuek an kap 5 ka chumi nu chuan epoxy paint in coat khatan ron coat sa ti chuan abak zonga coat le na tura hi helai muna hian kan siam ve thunga ti chuan apon lama hi wrap coating an tia heng hi atuek lo na tur atana ven na tur kha ani a tu na mi bituminous coat kan tiang ho hi
he hian rei tak a pipeline kha a expand don ani ti chuan helaya a joina heti tuna kan ti rongan han hnoi kan han ti hi chu die penetration test an tia an welding a hi a car a hian minute crack kan ti te tak te teng khatiang alo om pala le om lo en na turang khan ni ta tian an welding chin han en zel ta hemi nu hian ultrasonic an ti lenga khami mang khan a pipe welding fel fai em ti te kha an test vek don ani hei tuna hianin kan han ti chin hi pipe pan hi kan zom chinanga an crane hianin helai tanga han da up kulaya trends kan lai sa han ti tum chin ani a panga chuan heti pipe kan han zom hian abula trends bula te khan moda te khan tripod te na han tia lowering han ti thin khan ya amaro chu helai an train an crane hi a chak to kan ti awang khanin le ol samjok don an chira wangin hi en chin an duwa mi pani hi crane mangin kan ti chin dona al ol sam thian zorin hai an la zo lo welding he an la ka tur la tama he tuna hian kot khat vel an ka pa he an la hemi hi an ron tuam vekanga welding hi chumi nu cho chuanin aman ti thei don ta mo layer tin an ti an lo khan an check zel ta ni akal zel dan turah tuna kan omna hunah tang hian engtin nge ta hianin aron kalkol don aron kol penga helai hianin motor vehicular bridge kan tiang kha 35 meter span hi kan do dona chumi sira chuanin ain bang phei venga hi takin akal do ki hi takin akalanga chon he lama kong kha chu kalanga maro chu pipe chu tuna kan kong tum karon kal thana hian kal chhonga industry lampang kha pan chawang kalfil ram chuan hela ya changpui lu an tia somi pialam jong sa sakor tu chun ram ani vela thum khang kharon paltlang don tin an mo ti chuan kan han tuna kan han ti lan kan han soimek lai chiang zoka alan thainan google map atang te point ti lan kan ron tum don ani tuna kan hu lai he setlak lui le tlawng lui infinna khania helai velbor thangdeu hrat a infinna thangdeu hrat a hian submersible wear te kha tui lo dan na tur kan siamanga meter samsari pani velanga sei turah ngai ania ti chuan helai te hianin jack well tia raw water tui helaya khol khom sa hip chona tur kha da ani dona helai hianin electric substation le staff le thil dang poi mo kha an hung tel don boka kan hriat angin a lui kha cheng chia helai lui ro vel cheng che emema tuna hian helai vel bor kha voina kan huang khan kan thleng thla to a tlem te alanga ya amun thlenna hian lung khok rok mun ania ma bak kan na ne ya ti chuan helai atang hian kan clear chawa hei tuna kan hmu le hi water treatment plant omna tur hun zol zawpui kan voina kan thlir lai kha ania helai hun hi mual khang ram ti nia tansil ram ani helai taka hi ti chuan heta tang hian water treatment plant tui kan thlir fiu na hun le tlawng lui in kar asan zawng a het in thlau zawng hi meter za sumli pariat vel ania pipeline 711 diameter angkha millimeter khan kan la chawdo na ta hian kan treat turah kha chu meter zathum somnga velanga sei turah ngai ania ti chuan heta tang hian kan pipeline hian kan kong lo lai to sa zul zel hian kan phum chong hei setlak lui sir chho zela hian akal chawa hei tuna lui te hi setlak kan ti khani zela heta hianin setlak lui hi changpui lui an tia changpui lui lam hi sakor tu chun ram ania velam hi helai hian setlak lui hianin bridge PSC garter bridge meter som thum panga asei khan kan pipe hi kan hlang kai phei dona ta chuan motor te po helai hianin kalkai ol samjok tura siam tumania ti chuan he changpui lui sir chawa kong kan siam mek kan kong om sa hemi lai kan zui chawa ta hianin kan pipeline hi kal chho zelanga kan muangin heng helai hianin adot le hianin alen mek chuan RTP hi aron paltang chawanga RTP atang hian heta
industry ram aron lut ta ni helai tuna kan hmu lai hi industry ram ania helam pialama hian tuna hianin brick industry kan ti te khang ho khan omani ti chuan he kong hi lo zo chozelin a theina na kong pum pela tang a pipe kha a toy theng bera kal chhopui tumani a next campaign ni hala hi lama hi na penga kan pipe ro che lama hi kal chho don ni ti chuan a dot le hianin helai silpolin industry kan ti thin kha a oma ti hian hemi kong chhozel hi a zui chhowanga helai kan hmu hi tuna kan hmu hi intermediate pumping station a stage khatna tur ani a kan pumping his stage ni na kala tuna mi stage 2 na tur ni ta ni hi industry ram ani a industry ram min pe a hemi din na tur tan hian industry ket bulche hmalakna lo om kan ti lai kha hi ni ta ni ti chuan he pipe he lai le tuna na china WTP kan ti insan le na hi meter jali som ko ko vel ani a heta hian pipe hi meter sali za somna vel bor kan phun dona hemi le athang che WTP in kar khan ti chuan kong hi aron zo chozela helai hian sakor tui chun ram sakor tui chun pen na zi ngal kon kan ti a helai takhi ani a helai hian lo chuak chhawanga ti chuan ram rekon lampanin pipe hi a phei zelanga he ta ram rekon atang hian main road university road kan ti hi a zo chhozel don ni kan pipe hian helai hi tui vamit ania ti khan pipe hian kong MZU road kan ti mai hi a zui chhozel don ani ti chuan he kan fial anin Zawh hnuai peng kan ti helai hian peng pheianga helai longwal cholmun lamkal lo hian helama Zawh hnuai lama hian akal ve thunga pipe hi ti chuan he ta changur kon peng Zawh hnuai pen thana a chak khilama tanga vai bokon tanga lokal chuan ta hian ava chuak le don ani ti chuan pipeline hianin main road ron zo chhozel in vai bakona tang hian heta chan mari west koipuya a chhawanga ti hian heta chan mari chal Tlawng road a lo chholenga ti chuan laipui Tlawng a hian hei tuna kan hmula hi laipui Tlawng hun kan pipe ina han thlen tur lai hmun ani a tuna industrial growth center le hemi laipui Tlawng in thlawna hi meter zanga somni pathum velanga chut ani a hemi a hianin tui kha pam chho don ani hei hi heta tang hianin Aizawl khopui chom tur sem darna na kha lai tang hian ti thole tur ani a ti chuan laipui Tlawng hi hei circular tank a oma ti chuan hei trapezoidal tank kan ti a hei circular tank hianin kan chunglu tanga hemi pani hi chakzo ka tui apek chho theina tur hian helaya outlet arrangement han siamna tur te pokha he project scheme a hian atela ti chuanin heng lai ina a chom zong kha alo pung don ani tuna kan 37 mld alo lo hun chuanin ti chuan helai laipui Tlawng alo thlen chho nu hian tuna kan muang he kan system a hi chuan existing a hi chuan 34 mld kha Aizawl khopui pui ta na sim rol ani a helai hian chan mari bu saratang hian node line kal khan ron chunga ta hian da chhole ani a khei hi tuna a sim rol ang capacity anga chuan 70 LPCD velang hi kan phatok ani ti chuan helaya 37 mld alo lu huna chuan avai hianin 135 LPCD national norms ang khan helai hian tui alo lut ve tonga Aizawl khopui pui tan hian rol khai zokin tuna target 135 LPCD kha kan hmu thei to don ani
diameter asan pa lio kan cha chuan ya asan chu pipe thickness te hi cha awang khan welding ti thatnan power kha mang tam ta chuan hetia ka hi pan hi omang hemi satlak lui chaklama kian pakhat chuan hei hi chu hemi tlawng lampanga khan pakhat omanga chuan crane hi pan hi lo theng to tu na rang mo lo ma voi ma te chuan ron theng tha thei mai thei to chuan helama crane pakhat chaklama crane pakhat yangin a pipe phum na tan rem prim hian om don ta ni chuan na thok tu hrim hrim hi hemi an company no mi exam vel nge ni tu na tak he chuan in somrup somsari somre fortune yang tuna hian mo anla full team in an rong kal lova tuna hian tuna concrete mixer lian ho alo then roll hian team in an ron zui do na ei kan lo hak ani ke no ani civil works ti tur lama po hian a pipe hi chu tuna hian geng ni hi welding ti thei ang hian om to geng khala hian paruk velang bor in an team zelta khang ho khanin a welding khachun khoyanga chuan khu ti lai khan mi zo tlangwal le pa ho de ho kan bua khan ingen tho deuh ber khang ho kha chu kong lai hei leiver ti te lungla he kong lai munami te lungten lo la ve ti khan company khan an sorve company khan sorve an chan dan khan tin a chen chu fe kong lai vela lo chol ve te ponom helai kong atlang nu he chuan khulai helai kong he lu nang renga ron kal ve zut to mi pui hi mo kha na thok pon tama te vel pon tama helaya ma so na lian tak kal lai ka ki kan huang khen ki lai po khen pipe ki lian pui he ting chi kha tam khop maya hena to na tan hian SIPMIU contractor te hian ready mix concrete mixer capacity hi 4 cubic meter per batch ania chu anan lei fel vek to tuna kan mulai mek hi nia he khol hian ama in rora te balu te cement te alo thei ngal dona cement hi voi khata bag somli pathum vela chok thei dona ni ti chon concrete batch khat siamnan hian minute som panga vela du dona dar kar khata concrete hi cubic meter som per vel zet her thei dona a chak in arang don hle na thonan po ol sam don hle ni amaro chu tuna hian duang tokin lafit fel chi ani lowa company engineer lamina ani dan turang anhan roman fel nuwa chuan na tho ati ol samina chi chak hle dona tangkai hle dona ni hei helai hian crane na omron thleng to ta pipe hi heti khopalian hi eng angar abung khat hi eng angar rit nge moni ti te po kha mi pui tan chuan ngai nom viawang kan pipe hi seile sei nu ne pakhat hi ton khat angvel ani mai ari zong hi mo ton khat angvel ania meter khat hi kg zale somnga panga angvel ani 8.7 ho hi mo 10.3 ho hi kg zas le somsari le pasari velang bor ania so ton khat vel tila sual lawang tuna hian hei hi tuna aron thlen dan hi a original tina mi hei tuna adum chu kan adum kan ti hei hi anti corrosive pipe protection tape andita hemi enge pipe lo tu ek tur ven na tur le alitena ya khami lo ven na tur khani ta kan lo tuam lok ta ti chuan hei hian hei hi heta tuam mo heta kan tuam vekanita hei an tuam don original hi chu bare pipe kan ti maya khami a sen top tuna nge red oxide kan tiang deuh chen ron noi sen hian ron thlenga kha heta atuam phum ma khan kan lo tuam le vek don ani ti chuan rei tak kha a pipe hian a dai thei dona pon lam tui ek tur veng tu tur tina ni mo ai tuna hian hi vek tur tina ni mo achunga an lo hi tuam turang pana hian hi ka hei alkadra timela ol samjogin thilban ania meyan han hi anan ti khanin khanin a banna heti am kharon ti chuak ta chon pai pa hianin a primer kan ti mi kha khan lo noilok ta kha ti khan meisa khan ron ti tuita alkadra phirawa vet ang khan tuam tatlat ta ni chun hemi tuna pante hi phot tur ni chun achunga mi dum taka hi chu rin tur alkadra hi chu rin tur tinan mo kan ti ve chin nge hau tak duam ve
hey tiên thì con thì tao mấy tuần này tiền tê hít chú bỏ ya hiện akal tira tak ke zon har ve to khat ni hei ringot po hi ava hau tak du om ne ve mole ti vek thau kha ngai sia mo phiền tên lấy rít đâu tên hẳn ti ve lai kha chono thiam khop mai ni hi na kha ni ve thau a headline thok turah an cha chu liu hi ni ta company na thiam sa thiam na te thiam hi turah thiam sa mo amia tuam tu bi khrim a pain le tuam tu hi khan pa top khan om da mo thok big mo chuan a welding tu hi khan pa lok an om ve le ta an thiam jong te bak chu vai chun sor thei lo la khan thiam anh thì chú mà thắc tất chú này lo mà rồi chú nhìn về view mấy thầy ạ, ta hiện tiền liền zawngin cần kalpui xin ngạ, cả khu thì con, mà sẽ chú tìm mấy bộ chú này chuông rồi, riêng này, hey rung té bỏ hi hun chú đủ về đâu tụi này, bạc hạt rung bỏ hi, thì hiện là pung pui hiện là nhiều thì nào mi, cả pipe cool pop hiện, pipe cool pop hiện tuam turah nia, mà sẽ welding na này, em mi asai na lati le tur lai hi chu an te kalkan ve ta welding zo pipe khatia du to ka an ti nuwa kan he tuam ve le ang thak pipe ka pum main chú ringot po chú na hau tak fe ni do ni chú na hau tak anga athalet bok anga kumrei tak chung ani le kumeng sa vel nge kan beisei don a phu ma hi a dai tur thir cha tuan dai ani don em pipe lai ve hi chu Tlawng pui thun kum somni panga som thum ve mo se he tiang of tuam chapa ti chonin somthum somli te po dai chho de yang hemi pipe big hi chu hei coating te kan tia chung len le athik le sei cha thata chuan ta hei chu kum somthum chu dai da nang tin tuna hei phase 1 vela pipe puak thin kan tiang chi ne hian ne nang lo ta ni pipe tuna phase 1 pipe puak ke kan boi na chu ERW an tia litre resistance welded pipe an tita hetia uplet I again I welding hetia va vuak thua chau khanita hei chu hei enulangin spiral vek ni ta ni a chak bita tor steel kan tiang nen kha nei nang ta ni thir ani chak zong hi ka chung lama kan no ka te an ti to bang khan mu thei che lo so hetia trees khan welding char ta hey ro vek to tina ni mo achung chu ti chuan ani le tuna kan problem in han soi zawa kha pipe puak kha ta pu bani are ya khan kha tiang la ka kha ne ge kan tuna kan man thinai kha chun beisei sang tina mi chu a tharim rima amaro chu enge ni water hammer kan tiang chu back pressure tiang chi protection tur kha chung siam non tho phase 1 a pipe an puak jing kan ti chu a kumte upato ta sangkhat nge ni la ko som riat le paruk vel pathum pali borvela lak to khani ta ni kum som thum don tling to ta alive kha chu apel ve to rim rima tu na hian amrut hnuai hianin ama January ma kan thak bang kem khat chin kan thak dang zong kha tu la hen PhD department in atharin an thak ve mek an fit zo chuan puak om to lawang sarkar department tena le kan sarkar ho tu tena ma an lak na hi hei thoi de wang renga hriat hi oma hete amun te han kalchila han bi chena han thlir tak tak hi chon mipui na kan chhor le dan tur hi atangkai don hle ni ti hi atakin kan han mutrina tuna po hian tuna kan thil han thlir mek po hi nakina chuan na kumlok a chuan ti teng na kum to velok atang chuan kan chhor tak tak thei tura kan in beisei a mipui chuan tui chu kan hiang nar hle to don ani ti lai hi hrenon fo tai la nakina kong pui kan ho tu te pon la soi thawanga Aizawl kho chunga te po kong an la ron lai anga heng pipe lian pui hi an la ron phum don ani
ให้ฟิตนี่และจนเวเดทว่าช่วงหรืองัดพอฮีเตียงฮีนี่ข้าเตียงหุ่นแต่คันมอเตอร์ตลานเตติบัวยังกันทราฟิก problem เตพอเสียมังจุดเตียงชวนฮาร์สันครั้งจุดเสียมังแวงช่วงพอเสียมังมารอจูกุมไรเราจะช่วงไรเราจะช่วงอันทิลตีฮีกุมตั้มตักช่วงตานะมีปุยzawnginนะกันมาตัวทิลนี่วางินมีปุยแต่พอยช่วงจุดดอเทนั่นเองนะกันเราเรียดล็อกฮีจูลดอนเละอันนี้ตีแต่ข้ากันรู้เราอินบวชใส่ล็อกกีละชอบไหมอ๋อเฮ้ยที่เห็นไฟอันตัวมไล่ที่กันหันเอ็นตีร์สินโดนะตัวละเห็นไพรเมอร์กันที่ไม่ให้มีเห็นตัดเฟลตัวดูมาคีดูมาคีส่วนให้มีตัวน่ะเรปโคดไล่ฮีอันหันกับสร้างให้แต่ตั้งเห็นไฟเห็นที่เบ็ดทับขนาดนั้นโดนนี่เบ็ดขับอินดังจุมีจอดชวนหนึ่งทิ้นเขามีอันกาเบโตเขาชวนนินเน็ตได้ยินมาชวนนินไอ้เนี่ยเบย์ลัดตัวโดนเนี่ยไปบ่จู่พุ่มเตลตัวให้คู่ตรังกันนั่นตลานชัวเฮลายกันสอยเมกันนักลายเมกข้าไปเปลี่ยนหัวข้าเองไงมันซาตลอดมากันเฟียตัวจู่ให้มีไปเปลี่ยนเฮียนคู่มิตรลงตรังทุยขวดล้างปั๊มเข็นนะตัวไปzoomตัวเจนฮีไปไปเฮียนAizawlรอนเทงZawhตัวนี้จุดเตียงขบจวนรอนเทงตั้มตัวตัวน่ะเฮียนตั้มตักเฮลายเฮียนด่าอันนี้ตัวที่ชวนรองเตอันลูกาปะเฮลายเฮียนที่ชวนโซลาเดอร์ส่งกันเพย์ตัวนี้ที่รอที่คันขี้ตัวนักเขียนช่วงขี้ที่เขียนร้องเต้นหันกับเวลานี่เองขี้ร้องกะเขินขี้จูนนั่นตีเต้โหเต้เต้งกันไงข้าอัดฉันนั่นตัวที่ละข้ามีปุยนอลปุยนั่นกันเสียเทียมใส่เทอร์มินัลที่นั่นกันไปพี่กันสอยางข้านี่ protection ที่เวกันเนี่ยปนลำสุนัขที่นั่นกันหมู่โตเรปคอตติ้งกันตีกันตีเจ้าตัวกันเอ็นตัวช่วงที่ให้กันตุยที่คลอรินเตล่าให้ยันติดตุยเอกด้วยไม่มาไปพี่ข้ามีเวนนาตานคานตุยเอกเวนนาตัวเท่านี้ตัวน่ะช่วงเพนติ้งกันนั่นตีพอฮีให้เอพ็อกซี่เป็นนั่นตีฟู้ดเกรดคุณภาพนั่นตีตามิกซิ่งอินนัตตานะพอโลตุยเนี่ยนะอินคอนแทคพอร้องขาอินโลค่ะเราโลอันนี้จู่ฟู้ดเกรดเป็นกันตีเอพ็อกซี่ฟู้ดเกรดเป็นนั่นตาที่เขียนเพนติ้งเขาลักขี้ออกมาเตียนอันหันทุนะอารมณ์นุกชัวกันที่กันมินิฮีเวลช่วงข้านินไปเมตารุกที่อัพปรินอัพเป็นโจฟักมันที่เขียนที่ช่วงเขียนที่ตัดช่วงตั้งเขียนต่อปัตตั้งเขียนรอนลูกตาที่เขียนวิร์เข้ามาข้านินอารมณ์เป็นช่วงเฮ้ยข้าจะเขียนต่อไม่ตีนั่นนี่มั้งขี้อักษรจง dry film thickness กันเดียจู่400 micron ตัวนี้ตาข้างข้าอัดลินหุ่นข้านินกันดูตกไหมตัวน่ะเห็นขี้ตั้งพวกเห็นเป็นเดี๋ยวเช้ามาขี้เฟรกที่ตั้งไว้ขัดอันนั้นเป็นนั่นนี่ตานี่ชาจงจันเวตัวนั้นเป็นตาจู่ตุยเอกตัวตีรังเสียมตีระเห็นทีร์จู่ตุยเอกพัตตาถ้ามีเวนัตัวตั้งหันกันเป็นทีร์สาวก็ส่วนให้ลายเห็นนี่น่ะเราเห็นนัวขานี่น่ะเป็นจริงพวกใส่กันบ่อยกุยเลยนี่แค่ที่เขียนอันนอร์ลูตักก็แค่จู่เมาเขียนอันนอร์ลูแบบไม่ต่อส่วนวิฟังเขียนไปเขียนคอมเพรสเซอร์มังปั๊มเลยเป็นอันนุกท่าที่ข้างนั้นร
nên là chỉ là ô khi thì khi là chung à khi rồi nên rong all some khúc vậy ta khi này phụ chuộc tí nó này mò amora khian in kami sprayer khâu mà mò heng zong à hi pipe hi anh sao vel nghe phía giảm mấy bên đó nè kilometer som panga nia mo avain chuan meter za sai vel hi kong la kala thanga dang dang hi chalo thing kim bek to anh có mò thank you don pipe mà lại chú phía thầy long tero mi amal hi amal te chỉ riêng anh sang tí đó cái chú har te vong tero an sem la sang ni zanga vel hết tiếng pipe liền là hi Tlawng ở trong tôi quật lang khen lại bụi lang khen còn sáng nỉ lại chẳng ngắm sáng nỉ chẳng còn phum đô này pipe amna tanga gan chhota helai tu na mi hi industrial growth center lungphun na bul ania intermediate pumping station te ni hei tu na hin volleyball court tiat vela hi ale lam le lama dung le wang zong pon nia Zawh tak ania hei hi min han thil fia le anga ti chuan tu poimo dang te pokan pu te hian min han thil le don ni tu na kan lai kan en me ka hi chu clear water sam turun dita ta Tlawng atanga tui fimaron pam khata hian ron in chung khom photanga chuan het tang hian helama hian pump house te au manga helai hi pump house omna hlui ni hei chu thia turinita tin helai mun hi khilai atang hian tun mai hemi industrial growth center ta na tuijem omna mun lai takania amar chu hemi kan mamona awang khan industry department hian min te helai ro mai hi chuan sola lampang area helai hianin substation om ve lenga sola lampang ho ro sa chu staff quarter ho om na tur kan zo fel ka chuanin PhD department ina ko tur ku taum turun ani ta chu ti chuan industry department akhan in mà một dòng khác chuẩn perfect mấy châu nữa mà cả min pe chu an tuijem lian te po chu kan lak saka ei alternate turin khi syntax tank te kan da nakina heta tuijem lian alom ko sa tambi khan la ring vele mai dona kan lom ko mai maro chu hei bung ngi mo hi ki ngai do ngi mo kan te hei ki lo tum chuang kan ti ram ria nakina hianin chen khat lai te chu mi te po dal thenga Zawh ham chu kan tum ai bung thing kan ni lian thade oma chuan helai ui de wan he big hi engtika zawng kan han beisei thei sam big thing alai hi chu tian he tunami hi meter khat le chan vevel chun lai tonga meter thuma thuk tur ta chun abang sa chu he meter thum atui thuk zong kha tui chin kha meter thum tur ta alai sim hi chu kan zo to concrete han chun thena tura leveling ti kha ni to mai he lai hi chuan tuna hemi a chua ta tanga meter thum zu lai meter thum asam khami pam a dot na tur lai bi ka kha khami kha a juk thuk big don ta ni apa ngai ai khan meter thumina juk thuk leng meter thum vel borin mo chuan a vai chuan helai nen chun meter ruk velang ani dei don chu helai big te kha chu dang kha chu meter thum niamna chan ka chu eta gravity in eta pump house pump kha a pump ho ka ti khan chom hal don ma hemi industry na ram min pe khelo mo me ma ram lei ngai ani lowa timela nominal dewin engema an mani processing fee engema kan choi ve a tin chu ba ka chuan heng kan pipe kha tuna kan en hang zung han stock na turang deuh tho ram Zawh thatak mai khu kula industry official ten kan vadila nanin in hong takin min lo phal saka
tikhan midang ti noklovin pipe phandana le khatiang felfai tak kha kan nei thei pha kan lom khop mai tin helai unit chunga industry chunga he unit lo om to ho te po he kan han beron heng lai kalkong diversion te po kha an unit operation engma ti boilo turanga heng diversion te poisiam kan nia kan kin zela po tho ho na tra an ni ho ten an po khan kan nei zel thei kan la beisei niนี่จูเลยที่ขันกันสวยตากังเลยกันหันทีร์ตากันจังขันนักกุมสร้างที่สมปะกัวกุมจันเวนุลามาจังจวนAizawlขบุยนะเฮโปรเจกต์เลียนตักฮีตีโลทินมันเบสเนียAizawlขบุยนตุยกันharsaตั้มตะกะขะตุยharsaโตลวินกันอมเทพาโตโดนนี่จุดที่ยังตุระตันจวนคู่ตาลงคุไลอันหnathawhน้ำมุนปุยจังอ่ะลายปุยตางเข่งไปเตภูมิตัวนี้อ่ะกันสวยโตทินอังคารมีปุยตั้มตักปอมินละรอนห้องเวโดนะกงปุยเตปอละรอนไหลเตอลังไงโดนะไปภูมินะตัวเตจุดเตียงจนเฮลายอะไรคู่มีมุนช่างอังคารnathawhตัวเองมั่วซาตันออกมาเฮฮีAizawlมีปุยเลยทิ้งกลางละมันจังอ่ะมุนช่างมีโลดทีร์ตัวเตปอนขบุยกันสินะตุยharsaจวนอันนู้นกันติบิกจวงเรานี่ช่วงจวนนักกุมตอบแล้วมาจังจวนตุยharsaละว่ากันตลานเดียวเทนะตัวทิลโปรเจกต์เลียนตักอันนี้อ่ะหน่วยตั้มตักมันนี่อ่ะแห่งที่มีปุยปอินกันริรัวกันเราเครียดโลกกันเราเครียดZawhโลกที่จูละตีนตันทิลเตลวงบอลคุติลายรำในครั้งเตปอินcompensationพูดเนี่ยละว่ารำอินเปกนั่นแหละกงไหลนะตัวเตอินหันสาทักเทเตค่ะอารมณ์ปุยนอ่างไอนมกันตีอ่ะมิโซรัมตานะการharsatnaการ problem ชินตั้มตักเตจุดที่ยังติบวยละว่าโปรเจกต์เลียนตักกัลเทียกันนั้นตาเตหีอารมณ์มินเชียนนมกันติเลนี่และคติจงข้าเฮลัยมุนเวลกันหันบีเชียนนั่นแหละกันหันเราเทียแต่จุดนี้มีเราทีร์ตัวเตอินจะไว้จุงอารมณ์ตัวกันสวยโคเวลทีนซาอสมสริฮี NCD นัดนะ cancer จุนทุมลุงเละที่สันจามนัดนะวางเราอมันนี่แห่งนัดนะนัดชันจูZawngin tama wangte belhna wangte mum thaw thlum le al eitam lutuka wangte taksa soi zoi lo le ol lutuka wangte ni heng nat na ipum pel theinan zu in lo la belhna la ka filim la I eile ina film khurla taksa soi zoi warla ni 10 minutes somli tal ke inkal thinla theile thlai I tambakro